طبعا إذن قاعد جتالات شان دي أجبيرة دعاء إن شاء الله. دعاء كنجا إن شاء الله محمود يجير دعاء بك إن شاء الله. إن شاء الله تكبر دعاء ما يبي. آمين خالد تالات شو سنتي هيس بدر مشكلة إن شاء الله. بدي يسترسل قبل. آمين إن شاء الله. خدای خیرات قبول بکه و تفسیر یک ما شاندیه خدای خیرات قبول بکه تصدقه سری تو مالا تو اولادی تو و دبر رخیر میدیه تکه و امجوار رازینه ربی علم جوار رازیبه امجی یتیم نر وقتی رازینه ربی علم جوار رازیبه خدای و پیغمبری مشتر رازیبه أبلا فان إذن حاجة تالات شان دي خير خوش جيرة دعاء إن شاء الله. نظمها إن شاء الله نبغي راضي به پیغمبر حج طلب راضی به مالوی آقا به خالی پیغمبر راضی خدا خیر آوی قبول کی انشاءالله مکانی جنت انشاءالله Hacı Talat abinin göndermiş olduğu odunları dağıtmaya devam ediyoruz. Abla kendisine dua edin Hacı Talat abi. Peygamber razı olsun sizden. Allah ne kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Yetimler Vakfı olarak kış münasebetiyle yetim ailelerimize odun dağıtıyoruz. Allah-u Teala hayırseverlerimizin hayrını kabul etsin inşallah. Onları kaza beladan muhafaza eylesin. Mallarına bereket katsın. Amin.